Nangu tikoloshe. Yena la esikujindo tikoloshe. Nayi mpundulo. Nangu tikoloshe nayi mpundulo. Amanda kaJesu.
Ameni, 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 ameni bazalwane. Ameni bangcwele. Ameni sithandwa zezulu. Umama Tekwane la Orange Farm onibingelelayo. Jesu Kristu seyinkosi. Bathandekayo, bengithanda ukuthi sihlanganyeleni naludaba oluvela ezulwini. Njengoba ke ngake ngakhuluma nasekuqaleni ukuthi uNkulunkulu Baba uMoya Engcwele uyakhuluma ngezinyanga nangabogobela nangezangoma nangabaprofiti bamanga. Yakhuluma uBaba uNkulunkulu uthi laba bantu mababuyele kuye. Uthi uyabancenga ukuthi babuyele kuye baphume ekudukeni kwabo. Manje ke futhi usangifundisa lona lelo verse bazalwane aye nginike lona nasekuqaleni. Lapha ya kwiziKroniki zesibili chapter 7. Uthi ke lapha ku14 uthi bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Uthi bazithobe bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini ngiphendule ngibathethelele izono zabo, ngiphilise izwe labo, ngiphendule imikhuleko yabo. Usho njalo ke ezwini lakhe uthi baphenduke abantu bakhe. Uthi uyokuzwa yena esezulwini, uthi bese ethethelela izono zabo, uthi bese ezwa imikhuleko yabo, uthi bese philisa izwe labo. Lo lizwi uNkulunkulu alokhu alikhuluma ngokwesibili manje ngidlulisa la, ulikhuluma nezinyanga, inyanga zomhlaba wonke. Uyikhuluma naNkulunkulu uthi zinyanga phendukani. Phendukani ngoba lokho enikwenzayo konke enikwenzayo zinyanga uNkulunkulu akathokozi ngakho. uNkulunkulu akajabule ngakho. Theke uNkulunkulu nginitshele ukuthi lamandla eninawo wokwenza lobubi enibenzayo akusiwona amandla akhe. Nisezibelethweni zomama benu waninika amandla angcwele, amandla ukuthi nifike la emhlabeni nibe ngabaprofeti bakhe. Kodwa uSathane wabona nisebelethweni zomama benu ukuthi uNkulunkulu uniphathisile, ukuthi nifane nabo Eliya, ukuthi nifane nabo Jeremiya, ukuthi nifane nabo Hezekiya, ukuthi nifane nabo Isaka.
wabona usathane wase yawuthatha lo moya kaNkulunkulu wawuhlwitha kini niseyiswini zomama benu waninika lo nathi nifika lemhlabeni nizalwa waninikeza lo moya wakhe omubi ukuthi nothi noma ngabe niyaprofetha niprofethe amanga njengoba kushiwo kuthiwa nina masithi siyobhula sithi siyakwaba amanga. Abantu nje mabeya nje sangomeni bathi nje siyakwaba amanga. Manje kusathane ke wafaka amanga inkohliso ngoba vele yena uyinkosi yamanga. Manje ke ngila bathandekayo ukuthi uNkulunkulu akalikhuluma iphutha. uNkulunkulu akaze wakhuluma iphutha. Konke uNkulunkulu akukhuluma kwiliqiniso. Nami ngangazi ngenkathi ethi angitshele ogobela ukuthi mabaphenduke ukuthi ogobela ngempela bazophenduka ngangazi nami. Kodwa ngenxa yokulalela uNkulunkulu ngawudlulisa lo myalezo Nkosi yami ngawudlulisa. Ufikile kumyalezo ezinyangeni bazalwane ufikile umyalezo kogobela. Bafikile abantwana bakaNkulunkulu ogobela bazalwane belethile ngempela izinto ezimbi uNkulunkulu athi akayifuni. Fikile ke bazalwane belethile ogobela izinto ezisinengiso kuNkulunkulu, izinto abakhohlisa ngazo abantu bakaNkulunkulu. Fikile ogobela bazalwane balethile isigubhu, balethile uphondo, balethile utikoloshe, balethile inkawu, balethile umkhofu nokunye ke nje ke engeke ngikubale la. Balethile baletha konke sakuthatha ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha sakufaka umlilo sakushisa. Ngithandileke ngoba labo gobela laba sike safikelwa womkhulu owaziwayo South Africa, inkalakatha ngempela into okudlala inkalakatha. Umuntu ongathintwa athi nje akathintwa. Kunebhuku la anginike lona labantu ababulala. Ivuma izono zakhe indoda, ikhala ithwele izandla ekhanda, ivuma izono zakhe ithi ngithethelele Nkosi, ithi ngithethelele baba, ithi ngangazi. Ivuma izono zakhe. Yayiletha igubhu, yayiletha impondo, yabaletha otikoloshe, yayiletha imkhovu, yaletha konke sakuthatha sakushisa. Into ebuhlungu bayavuma izono labantu bayakhala izinyembezi bathi bebengazi bazophuma kanjani la ngoba nabo bebengasathanda ukuphila lobugqila. Kuthiwa lento yempondo nalento yegubhu lena nalento yenyoka lena iyagqilaza. Uthi lo baba lona yena selokhathatha lezinto ayisekho yena into ayicabangela yona emzini wakhe. Uselawulwa yilesigubhu, uselawulwa yilolu phondo. Ayikho nje yena into ayicabangela yona ukuthi namhlanje ngizovuka ngenza ukuthi. Uthi ngelinye ilanga ikimtshele lento ukuthi ungalali namhlanje. Uthi uyohlala koze kuse engalele ngoba kusho lento. Uthi impilo ebuhlungu, uthi imali uyangenzela impela losigubhu, impela imali uyangenzela lo nophondo. Uthi kodwa uzokucontrola. Uzokucontrola ngempela. Uthi ukathi nje ungalala ebusuku. Athi hlala. Athi akulalwa la. Athi akhona ethuneni la kulalwa khona la. Akulalwa la kulalwa ethuneni. Uthi akakuhlalisa iviki lonke ungabaza ukuthola. Uthi akuyona impilo thina zinyanga nathi bogobela nezangoma lesiphilayo ukuthi singakwazi ukuzicabangela nokuzilawula nje ukuthi kusasa ngizovuka ngenza ukuthi. Uthi uvuka nje kuseni uyisithunzela nje ungazi ukuthi lolu phondo nalesigubhu sizothini kuwe. Kodwa yona imali sizokunika. Kwesinye isikhathi sikunikeza imali sithi ungaphi umuntu le mali, sikushayela umthetho sithi ungaphi umuntu. Uthola ukuthi umndeni wakini ulambile. Ulambile umndeni wakini kodwa awukwazi ukuthatha le mali unikeze umndeni wakini. Uthi ke bazalwane lo baba ngempela uphumile emakhamandeleni obumnyama.
Yaphuma-ke indoda abazalwane, yaphuma indoda ulethe lezi impondo last of last week. Wayiletha lezi impondo sayishisa Monday, ubegcwele itradi eshumayela ngoJesu. Ethozani kuJesu, athi uJesu uyakhulula, athi ngoba ukhulule mina, athi sengiyakwazi ukulala ubuthongo, athi bengingalali. Athi nasenhlizweni labantu engababulala, bebeyithunzi elibi kimi, bebeyithunzi lokufa kimi, kuhlula ngichatha, kuhlula ngigquma, kuhlula ngiphalaza. Kodwa lento yokuthi ngiyabulala ibingapheli empilweni yami. Kusho yena, kusho mina. Kusho yena. Athi ngidlala ngabantu bakaNkulunkulu, athi okwakobani unqunise umuntu busutha kagqume. Uthi umuntu akagqume, upheke umuthi ngebhodwe, uvutha umlilo bese umboza ngengubo, bese umboza ngeplastic, bese umboza ngengubo, bese ubeka amatshe la iceleni ukuthi nje ungabikho nje nestima esincane esizophuma. Uthashe umntana abantu, uthashe amadlebe, uthi amadlebe abuhlungu mawugquma, uthi amadlebe uthi abuhlungu, uthi uthola ukuthi simvalele la esifuthweni, siyamfutha, uthi asidlali, asisineki. Uthi masesenza lezi zinto kuphela uthando, uthi masesenza lezi zinto kuphela isihe, uthi masesenza lezi zinto kuphela ubuntu, uthi ngathi sizilwane. Uthi akhala umuntu athi ngasho amadlebe, uthi owesifazane yakhala athi ngasho ingcence, uthi asinandaba, simvalele ngeplastiki la, sibasa umlilo lana, istima siphuma indawo, istima sonke siphumela kuye. Kusho yena abazalwane, mina ngizwe ngaye. Amen bazalwane. Manje ngisho ukuthi ngizelana abazalwane, ngizofakazela izulu, ngizofakazela uJesu Kristu waseNazaretha ukuthi unamandla. Nazi ziyeza ziyalandelana, zilethe impondo, zilethe igubhu. Okusho ukuthi ngempela kanti ngibonile nami ukuthi lezi zinto kanti azilutho kangaka, futhi ngiye ngabona kabusha nami umqondo wami wavuleka ukuthi ngempela lezi zinto azilutho lezi zinto lezi, ngoba ngibona isigubhu mina ngisiphethe ngesandla. Isigubhu ilento lesitshalayo lapha eNatali lena, ilento etshalwa lapha emasimini le okuthi mayisencane lena siyithathe siyenze kanje siyidle. Imnandi kabi le nto leyana, imnandi kabi, sakhula ngayo thina siyidle. Hawu ngathi mina, hawu ilento esasiyidla kanti lesigubhu lesi ile ngisibona nje ema-TV ngicabanga ukuthi enye into. Ngisibone ngamehlo phela ile ukuthi thina sasithi iselwa lekhaya, iselwa leyanto ayisinix leyanto leya. Sayifaka umlilo nje thina ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, futhi yasha yanqoqa. Bengithi-ke mhlawumbe uphondo luzoke linyakanyaka, lwasho uphondo lancibilika. Vele uphondo lwenkomo kade luyini. Uyasho-ke bazalwane ukuthi uyilande kude, ngeke ngilisho igama, uyilande kude kabi, uyilande kude kabi lezi zinto lezi. Kodwa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha zashiswa. Ngisho ukuthi-ke zinyanga nini enisasele, wozani nansi indoda elethe impondo notikoloshe, ishumayela itradi zonke izolo, Sunday besiye khona. Idate yayizolo ingaki 19, bekuyi-19 izolo, nge-19 January besiye khona. Masifika laphana sifika kugcwele indlu, abantu abawu-30 abashumayizile abazokhetha uJesu. Safika abantu sabakhethisa uJesu abantu, sabakhethisa uJesu abantu bathi makuphenduke lona okade sikhathe esiphalazisa, kungalani thina ukuthi thina siphenduke? Mayeshisele zimpondo ekade sitshopha ngazo, kungalani thina ukuthi kuphenduke? Kunyakaza indawo la ihleli khona, akasabi, uhambe etradini athozani. Nabamfonelayo bethi sibuyile manje, bakambamfonela abanye ngikhona, bathi hey ngibuyile ekhaya manje, Monday ngiyaqala emsebenzini ngizocela isigqabo. Wathi sikhona isigqabo esinguJesu, wathi inyanga enkulu yasezulwini ogama layo linguJesu khona, wathi mina bengiyisoni, wathi mina bengibuso usathane, wathi usathane bengenzisa ububi, ngithatha imali zenu ngiyisela. Kusho yena. Bamangala abantu baphenduka abantu.
lo muntu ushisa izinto last week kodwa manje usenabantu abadlula ku30 abaphendulile. Kade siyovula nje ibranch entsha la ihlala khona. Siyovula ibranch entsha la ihlala khona. Akasabi ukisho lento, akasabi nokutshela abantu. Abanye uyaya kubo ayobatshela ukuthi ngicela ningithethelele. Nganenza kanje. Ngoba ungenwe manje, ungenwe izulu, ungenwe ngabaphezulu, ungenwe usomandla, ungenwe umnini mandla wonke, ungenwe uAlpha, ungenwe uOmega, ungenwe isiqalo nesiphetho. Usezonika abantu ukuphila manje, hayi ukuthi anika abantu ukufa. Manje ke ngisho ukuthi nezikhona inyanga mhlambe ziyasaba ukuthi zilethe, wozani nizokhetha uJesu, nize nezinyoka zenu bantu, nize nezimpondo zenu bantu, nize nezigubhu bantu, sishise nize notikolo benu bantu, sishise thina sifake emlilweni thina ngegama nje lika Jesu lodwa. Asilibhanqi nalutho, asilibhanqi namafutha, asilibhanqi namanzi, asilibhanqi nasiwasho, lona lodwa. Liyindlela neqiniso lokuphila, lona lodwa. Namanje ke ngimilana ngizothi wozana, zinyanga zomhlaba wonke ozana, msana ugqilazeka ngoba sizwile ukuthi kanti lezi zinto ziyanihlupha, zinenzisa into eningayithandi. Wozani uJesu uyakhulula, uzonikhulula uJesu. Yafika nazi izinto ezinye. Yafika ke bakwethu, nazi izinto ezinye mangithi impondo zona sayishisa. Kodwa ke lokho ngathi hayi ake ngizokwenza ubufakazi ngempela. Naba abantu bafika. Naba abantu baletha izikhwama, nasi isikhwama. Ungifundisile ke nami. Ngeke ngathi mina ake ungifundise lento ukuthi nenza kanjani. Hayi wangitshela shehe. Hayi uqale wathi qala nami angenze njengoba enzile Nkosi yami. Angisukwenza into angayenzanga. Ake ngenze njengoba nje nami enzile. Ngoba phela ngithe ake ungitshengise ukuthi lento lena eniyenzayo niyenza kanjani. Wafika ke esengitshengisa ke wathi wakhafula ngeke ngikhafula umoya kaNkuluNkulu kulento. Umoya wami mina kaNkuluNkulu engihambe ngikhafule emathamjeni embongolo. Wafike wathi wakhafulela umoya wakhe waphinde wathi, wakhafulela umoya wakhe waphinde wathi, wakhafulela umoya wakhe wayisethi wayisethi. Uyabona nje le ngiyayazi ukuthi shidini ungifundisile. Uthe malibheke phezulu kanjena kusho ukuthi wena mawusebenza abelungu bakuthanda. Amazinyo lawo. Yabona mhlamba ubonisisa. Malibheke phezulu nje kanje amazinyo lawo. Malibheke phansi kanjena abelungu abakuthandi. Kupho kunya ngifundise khona. Ngifundise ngalokhu nangalokhu. Nangalokhu ngifundise amakhosikazi lawa athakathayo. Lena inkosikazi esidudle ngangami nje kuthi uyathakatha. Inkosikazi uthi uyathakatha. Uthiwa mangabe leli thambo lithi usuku uthakatha umama okhuluphele. Kuthiwa leli thambo malithi usuku uthakatha umama o-medium. Kuthiwa malithi usuku uthakatha oslender. Ungifundisile ngoba mina ngifuna ukudlulwa izinto, ngifuna ngithi ngimchaya uSathane, ngimqeme ingozi uSathane, ngibe ngazi zonke into zakhe. Wathi liphi leli yafuthi ngifundise lona leli, yalibo leli. Wathi mayikubophe ngaleli ukubophe ngempela umhlaba wonke ngeke uthole lutho make waboshwa ngale. Kuthiwa umuno webhubesi. Yalibona ulibonisise thi ngilekubeke kanti kuthiwa umune webhubesi, kuthiwa umune webhubesi. Ungifundisile ke bazalwane ke. Okunye ke sengikhohliwe ngoba phela nami angizazi lezi zinto. Wathi lana indlela zakho zimbili kufanele ukhethe. Wathi zimbili indlela la kufanele ukhethe. Yilokho ke
okunye sengikhohliwe ngoba ubengifundisa ngifundise konke ukuze ngitshela abantu iqiniso ukuthi kodwa wena mawusucabanga nje ungakhulunyelwa yilezi zinto wena mawusucabanga nje wena lezi zinto zingakutshela nje indaba zakho lezi zinto nje lezi ngoba phela lokhu yilokho okuhamba lento ehamba nakho ikudonsa lapho olwandle lokhu ngiyakwazi mina makuhamba kanje olwandle lento lena kunento ehamba laphakathi ihamba kanje nalokhu uhamba kanje kukhona inune ehlala laphakathi ihamba usungazoxoxelwa nje yilezi zinto nje wena utshelwe indaba zakho wena yilezi zinto manje masiphendukeni usho njalo uNkulunkulu uthi iphendukane uthi nibuyele kuye nikhethe uJesu zinyanga nivuma izono zenu ivumile le ndoda lena ivumile le ndoda ngazi ukuthi ibhuku lami liphi leli exercise leli ebhale kulo abantu abafile asiliphathanga ize nebhuku elingaka ibhala abantu eyababulala ngoba ithi bingathintwa ithi mawumsukelile belingashoni ilanga uma nje umsukelile belingashoni ilanga uyahamba make wamthinta nje uthi ubengathintwa yena kodwa ukhala inyembezi namhlanje ngokwenza isono esingaka ngabantu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu zinyanga uyanibiza namhlanje usanibiza impela ke nokade saba abantu angasabi ngoba nazi seyifikile ivideo yalo okade eshisa impondo nizoyiveza nizoyibona ivideo yalona kade eshisa impepho impondo nezigubhu ngizoyiveza okubonisa kodwa nje ukuboniswa nje ukuthi nje ngempela nje nazo ezinye uthi lokhu uqhwanda ngakho lokhu uthi uqhwanda ngakho khipha imali ingane lale ezingadlile ngale zinto nje manje ke bazalwane phendukani zinyanga msana ukhohlisa abantu phendukani muthe uNkulunkulu manje ngaphenduka wathi nizolibona ulaka lakhe usho njalo wathi nizolibona unomusa uNkulunkulu kodwa mase ekhafula ulaka akekho umuntu ongamelana naye akekho uFaro azange amelane noNkulunkulu wamemboza ngolwandle olubomvu idumbu zabonakala seyilele entwini lasenzansi seyidindilizile idumbu zempi kaFaro phendukani uNkulunkulu wamemezela ngoNowa wathi batshele ukuthi kuzoba nozamcolo bahleka njengoba behleka mhlambe nani nizothi uyahlanya logogo lona akasile logogo ningisho ngendlela eningisho ngazo kodwa engokusalayo mina ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ngithumile kini zinyanga manithanda futhi ngize emzini yenu mina ngizothandaza ngiphuphise yonke lento ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngiphuphise konke ngempela ngiphuphise konke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha hayi enkulu intelezi leyo emangalisayo engathengwa ngamali enkulu intelezi leyo sikuthandazele sikubeka izandla siphuphise zonke lezi ingcabo zokutakada esokhakhayini esesifubeni esemahlombe eseqolo siphuphise lezo inhlanga zokutakada siyabonga ke bazalwane nizoyibona nevideo yeimpondo kade ishiswa sikhulekeni thina amaKristu ake sikhulekeni thina amaKristu sikhulekele abantwana bakababa lapha abantwana bakaNkulunkulu izinyanga bathunjwe uSathane uthe uNkulunkulu uyabathanda wathi abantu bakhe wathi wayibeka umoya wakhe kubo wobona ngempela ukuthi wayibeka umoya wakhe kulezi inyanga ngoba nansi inyanga iphenduke last of last week kodwa isiphendula abantu abadlula ku30 isinebandla besiyovula ibandla nje izolo siyovula ibranch isinebandla ngeke futhi senze lutho sithi wena wena ukade isizivumile izono iyavutha ithi nginoJesu ithi ngimuzwa ngaphakathi kusho ukuthi lento wayizalwe naye eswini sika mama wakhe kubuye izinto ezayintshontsho Sathane uNkulunkulu wathumela ingilosi yazoyilanda yabuya yamgcwalisa ngamandla kaMoya Ngcwele namanje akasabi lutho uthi alukho alisabayo uthi noma angabulawa kodwa solonge ezofa izwi. Siyabonga ke bathandekayo egameni leNkosi amen.